te zanima kako iz ovoga želiš dobiti ovo, ostani u videu. Dobrodošli u novi video. Za početak ćemo oguliti jedan krompir. Zatim taj isti krompir narezati na ploške. Možete nožem, ribešem, možete i ovako, da budu što tanji. Krompir nam je narezani. Zatim maslinovo ulje razmažemo po cijeloj tavi. I dodajemo krompir. Svažemo krompir jedan do drugog. Malo soli. S djelice dodajemo jaja. 3 komada. Malo mlijeka. Sol. I papar. Sve to dobro sjedinimo. Ovdje imamo jedan mladi luk. Njega ćemo sitno naceckati. I dodajemo jaja. Jaja su spremna, sada vidimo kako je stanje krompir. Krompir se počeo žariti pa ćemo ga preokrenuti. Krompir prelijemo jajima. Zatim dodajemo jednu tortilju. Poklopimo. Okrenemo. I vratimo. Rajčicu. Naravno ništa bez sira. Preklopimo. I mičemo s vatre. Narežemo. Da vidimo. Ovo dobro izgleda. Share, like, subscribe i vidimo u sljedećem videu.